Samo pazi, budi oprezan. Evo, kuš, a meni se trese opet. Jesi uspio? A nisam, evo te, gledaj kak snijam. Bog ti, da bar tu imam nekoga da mi dođe huzi ovaj. Kuš, prvo povreme ću nekak zbavit, ali... Jebi ga da si prije došao gore, mogu biti pomoć. Ma dakle, ovaj je tek sad došao. Isuse s tim, pa nema valjda tak tekmu moraš snimati. Flojhar, daj tam po Šojića i reci nek veli huzio da dođe s njim, aj please. Aj, treba mi neko vezi kamere. U neko vezi kamere mi treba. Tam ti je, samo reci Šojiću nek veli huziju da dođe s njim. Kaj? Aj please, molim vas. Probaj ovaj srednji. Ha? Ovo je unutra? Ne, ovaj tu sa strane koji ti je desno. Taj bi ti trebao biti. Ovo je tu? Ne taj. Ovo je tu. Ovo je tu. Ma već sam pustio. Reci Šojiću nek veli huziju da dođe s njim. Huziju? Huziju! Možda malo zapalo. Tam su ti. Ne, tam negdje jesu. Aj please, molim te pogledaj, trebam. Ne, tam su ti sa strane. Na kojoj strani? Na desnoj. Tamo? Da. Aj please, molim te, treba mi na brzinu. Bro, ne mogu uopće gol snimati. Ajde dođi gore, aj nemoj tako. Ne mogu biti, možda ovako. Ne ti. Evo. Pa pazi, nemoj pas. Tako, dođi tu iza mene, stani, budi iza mene. I gledaj, može? Tako. Bojim se da ne propadne ove tu. Da se ček vrati. Neće. Samo se moram koncentrirati na snimanje, tako da... Tu više nemate ona laptop. Polako idi dalje, nemoj se poskliznuti. Drži se za ogradu, ne opadneš. Dobro, brinemo samo malo. S tim mi treba polako neću ništa. Si mu rekao? Služi ovo, ja moram ovo naginjati. Znam, mjesto mi je sve. Više, još mi pod kosu ide ovo. Pazi ko Andrija! Sam polac. Jesi nabavio? Evo vidi, pogledaj ovo. Jesi nabavio, da? Jesu. Jesu koji 3. Neće mi ići ovak gore dole. Ovu? Mislim da probaj taj. Nije, to je za ovo, da ide lijevo desno. Evo tu ručicu od čarape. Od čarape. Kako? Koji si gore? A evo ga. Jesam. Kaj je bilo? A ovu ručicu se treba čarape. Ona je bila. Da. Makse. Treba mi za snimanje, samo nemoj. Evo ovak tu stani iza nas, budi iza nas. Bojim se samo to mi ne roknem dole. Nećeš roknuti. Laktice kažem. Isus ti mater, koje komplikacije s tim. Meni najbolje ove hokejske kada igraju. Si ga igrao kad? Ali znam ga igrati. To znam i ja. Dodavati prije. Kaj ovi samo ostavi na isto mjesto? Isus ti mater. Pazi ono, pa ćeš ti ova. Smiri. Čekaj, ovo se vrti.
Ti puši cigarete motane. Dobro vidiš. Vidim kada je puši. Puši nije. Ušit. Zašto? Kaj, kožne ili cigarete? Ne, stavi tu čikove pa ću ja to kupiti poslije. Na 5 godina. Puši, kad sam imao 6 godina, pušio sam već. Sad imam 11. Uvijek dobro pušiti. Za sad, dok se ne razviješ, znaš. Dok se ne razvijem. Kad se razviješ, onda počne pušiti. Tek sam ja čekao. Čekaj, ajde, baš to pravim kako. Ali si se načekao, je. Ali se načekao pravim. Makni se od tu. Kvariš mi snimku. Koji stani ovak iza nas, ono mrda. Sad što mi smetaš, onda ćemo te morat terat dolje. Ti isto lopticu pratiš, a? Pratim koliko mogu igrači. Ja platim samo lopticu. Dodo je u sredini. Už ne smiješ onak brzo jer bi ti onda još gore bilo. Op. To! Je. Šta misliš koji je bolji golman? On tamo šuti ovaj crni, meni crni. Ha? Ja sam žut. Ti nemoj miga, vidim. Ja sam za plave. Ti za plave? I onda se nismo dobri. Ja sam pred tebe. Da. Ja sam za roze. Če ti vidiš roze, Bog ti. Vidi, sad sam prljao, Bog te. Od Bio čega? sam trešnjak. Pazi, nema previše mrdaš tada. Nemoj trest, ej. Ne trestem. Kako klinac tresim. Te jebeno ovo snimanje, ali treba. Jebeno ovo snimanje, ali treba. Zbog te još na početku utakmice, ono dok mi u kosa bilo. Ja, please, nemoj ići gore više, treseš previše, ne mogu snimati tako. Isus ti, kako grmljavina. Ovo mi mnogo ovdje će biti pravi plis. Eto, neću se, nigdje ću. Nema ni hodat, samo stoji mirno. Kako oni to možu podignu? Uči, vježbaš. Nauči tehniku, to je svakog sporta.
udari unutra, da ne možeš pratiti E, a kameru. htio sam te pitati kaj je neka loptica hokejska išla preko. Tako. Više. Je li ovom Bogdanu vruće kada je obučen na tebe? Trebaš ga pik. Vjerojatno ima. Je li neka boli kad da udari u nogu u ovu veliku? Ne. Sjeti udarac, a ga ne boli. Sve kako žensko sudi, a? Opisno kao ne. Gdje je Talijanka? Vidi to, tamo se vidi, bog te, to je bomba. Majke mi. Tebe poznam od nekog. Pa poznat sam ovako. Eto, to momče zabava mi gol. Kako ti, Da ne budeš tu među kamermanima izbila tučenjama. Ma je. Samo da mi je to stavno. A ne. Ti kako se uopće zoveš? Ne. Bog ti, ja tebe znam onak izvođenja, ali se nikak ne sjeti kako se zoveš. Si snimao gol? Ne dam ti iz principa, ne mogu te ja da pušim. Sorry. Pa neću tu pušiti. A ne, dalje. Odbijam dati. A s kim ste tu došli? Sam. Gdje ste starci? Nigde, sam došao bez pitanja. Ušao u autogol, došao mi. Ajmo! Ne, nemoj skakati. Ajme, ovo ti zadnji put je bude. Odmetaš nas, ozbiljno, moramo raditi. Ovo je već ozbiljan posao. Misliš da je nama sve jedno? A misliš da mi želimo tu biti? Već 14 minuta snimamo, ali? A koliko traje utakmica? 35. Sve ukupno 70 minuta. 10 minuta sve polo. Te malo previše izonira me. Pa gledaj kako to će vidjeti da se sve vidi savršeno. Kaj da me radi? Ajde mi ja tamo. Čekaj, ostavim tu ove loptice ili... Postavi pa ću ti ja spustiti dolje. Da će biti gotovo. Može? Ne. Nice. Nek bude tu, ja se vratim. Ili bolje te ih ponesi. Bolje ih ponesi. Baci ih dolje. Pa je sigurno. I samo se bojim da mi kamera narikne, ne? Baš ima dovoljno.
Znači da mi se vidi gol jebote, ako će još pas koji gol, da mogu snimati. Razumijem. Vidim da se vidi pozicija igrača, ne baš detaljno. No. Da vidimo na njegu potpuno poziciju. Igraj koji kurac sereš. Znači onda tu sude hrvatski suci, ovo za trenera bi opomenuli, ali kartone, ono jučer kad su 3 žuta bila, niti jedan neće dati. Kaj ti misliš? Ne, nego za igrače, ono kad te jučer ženska 3 žuta podijelila. Zato velim da to naši suci ne bi ništa podijelili. Ne znam, zavisi. To znam to kad suci igrači. Kako mnogo Srbije idem ti na... Jeste. That's it. Go, go, go.
kratki. A treba zadnji. Ima prednost, a? Ovako je lijepo za kratki, je. Da vidim gol i ovaj kak to. Ne vidi. Ne, neko ovak viš da se vidi gol i ovaj kak to. Aha. Za kratki. Ovo da mi je bilo lakše, sam imao onda izvođače isto. Da, lakše ovo. Dobro, gledaj, ovako isto je. Da više nemate ovo za prijenos, ono, šut, onaj kaj statistiku radi. Da. Neko pravi godina ima? 45. Ova četvorka kod nas kaj isto došla. Ova četvorka. On ti isto s njim došao. Ne, ovaj ti je Belorus, a ovaj ti je Belgijanac. Čuo bendi kako da daje. Koji karton? To je strana za dobu. Ne znam zašto. Znači možda zakon. To mi došli iza leđa, ali ja isto nisam skušan. Koji je taj mali kaj tu bio? Ko je taj mali kaj tu bio? Znam pojma. Poznat mi je primjer. Možda, ja ga danas prvi put vidim, ne? Ali mali, to ima roditelje. Za kurac, a?
sposoban u svakom slučaju. A da. Hey, as soon as he goes to the ground, that's a yellow card. On the ground, Za kaj se oni bune, ne? Martin! Koliko še ima do kraja tekme? Koliko še ima do kraja tekme? 6 minuta. 6 minuta. To ovo je novi zaboj. Ovo je novi zaboj. Je. Čovjek je se dere s maratonom. Kajem čisto da je maraton treći. Čuj, za koji ti ovo mladost igraš u dvorani? To vam vi ste drugu ligi, a? Ti možeš vjerati da su mi prošle godine bili drugi u toj ligi. A svi kadeti smo. Koji je ovaj broj 23? Ovo je 23. Kod vas? A? A ovaj tu?
isto nije zemlja. Ovo je 17. Da. A, ne znam. Martin! Dvojica su tu, Isti kratki. Pa je, veli ga po pavici ga udario, ovo je išao direkt na šuške. Još unutar 22. Vidite, imate da bar mogu kako uloviti ovoga. Mislim, čekaj. Behind the line, please. Vamos, Federico! One, two, Federico! Vamos! 25. A znaš kad mi na gore kad ću ovo tu zastekao, ovo? Kada na ovom znam. Na gore mi ono u nogometu kako pravi, stalno loptu prate. Aha, s kamerom? Da. To su dvije različite stvari. Imate za gledateljstvo i za video analizu. Ključni stožer. Da. Aplausos. 1, 2, 3 green machine. Aplausos. Ovo je druga postava. Ha? A imaju oni zelene, ali? Tamno zelene. Svjetlo. Nijemo tamno. Samo tu budemo što se vam treba baterija. Nek dojde gore nekako. Ajmo! Ajde buzdržimo. Kreneš buzdržava 2 crtice baterije. I jučer isto, bokte, za jučer ne isto zrli. Dobro, Svi su da se
Ovaj puta je snimao. A? Drugi to djelo. Za analizu? A se čuje? Ne znam da se čuje. A tu smo cijelo vrijeme pričali, on i ja, evo. Kaj viš kaj bi onda nama, evo te. Smo trebalo biti. Kad je to moćna kamerica. Znaš kaj na gore, kad ti zaštika ovo. Coco, take him. Yeah, inside. Okay. Kengure, vrate! Inside! Kengure, inside! Inside! Kengure! Yeah, but this one... Vamos, Dečki! Mario! Sve koliko jučer bilo igranja na podu. Da, isto da. Po. Sve utakmice. Pogotovo zeleno jedinstvo, kad je bilo igranje na podu. I prva mladost maraton. Kušao, nema tu kušnje, suditi on tu da buš ti da igranje na podu, nema tu suđenja vani. Ovo kako sam primijetio nije baš još sudio to igranje na podu. Da. Quali sai minuta? Boga, igraj do kraja! Do kraja, Boga! Hajde! Nešto sudi. S čum? Jedan dole je. Ne ide, kaj ček se boji? Ne, mi idem dole. Evo buj tu s mnom, ti tu s 5 Ne minuta. da mi se. Pazi da ne rokneš. Samo! Pazi! Čekaj, kak ja sad idem? Primi se za jedan stup, za drugi staji na lojtru. Je bu pala lojtra. Ne bude. Tam se čvrsto drži. Sad se primi tam za ogradu, kraj ograde gore. I samo, Aj proba, i samo se tako spuštaj dole. Nemoj. Ja, i sad se drži za ogradu. Nego to je ženska neka narkomanka, a?
Pro. Gdje gledao ovo? Šora dole. Pravo će tući čovjek kak ima 100 let. Mama Šajić! Ajde, Čemo! Ajde, Pepi! Jebote, kam ja snimam golebe u zraku. Kako pravo ovo, zak bi nisi ono tu starca stoleta. Ovo iz kapra misliš je pravo. Ne, onaj, kad zove policiju, onaj s bijelom majicom. Joj, dole, ajde, please. Ajde siđi dolje, molim te. Ajde, siđi. Ajde, molim te, please. Tresaš na cvijetu, ne mogu snimat. Smetaš nam previše. Kužiš? Ajde siđi pa dođi gore poslije malo. Može? Poslije utakmice dođem. 3 naša igrača vani. 3 naša igrača vani. Ste nasam. A? Nemam. Popušten je sve. Jesi rekao da ti ne dam pljugu. Mali si, premali si za mene. Ne mogu ti dati. Nemoj pušiti. A kamo ti više možeš dokazati ovako? Evo može, eto, super. Dogovorili smo se. Samo nemoj skakati. Onda može to. Ajde, moramo barem jedan gol zabiti. Moramo izumirati tam da vidim sve. Čuj da vidim da ono gađam točno izvođača ili da gađam ovaj di štopa i gol ono i razigravanje. Gledaj, ja kada te zoomiram, ja ti zoomiram od izvođača. Ne, gledaj, ja sam htio ovak na primjer. Mislim da će, viš, da se vidi gol i ovo razigravanje. Pušta, a ne? Pa malo zoomiraj još. E to, ovo ti super. Hvala da smo si prijatelji 10 godina. To ti je tako, da vidiš sve kužiš. Da. Ne može nam niko ništa, Za kojeg si sad golmana? Za kojeg si sad golmana? Za kojeg sam golmana? Pa super brano. A Fran ima trening jedan u godinu dana, u cijeloj sezoni Fran ima. Naš prirodni talent. Gdje mu je bio kraj? Što sam rekao, koji je htio tući? Ovaj u bijelom majicu, onaj čelani. Dobro. Ovo tu staraca u zelenom stava turnirica. Je htio tući? Da, on njega. Ovaj ga išao razdvajati. Ovo je crnom majicu. Da. Kao rekao je da će on ići u zatvor rađe, nek da će on ići tući starca 100 godina. Glavo, Te najviše mrzim. Ostani, Rudi! Ostani!
Slušaj, ovaj, Moramo prati dvije situacije. Užas. si kako pravi udari. Ha? Nisam Ja stavljaj čiku se on držao tu palcu bok te može. starca. Da, ne, starac njega. Ti mater, ovo mi je najgori dan ovdje, kad moram pratiti dve situacije. Snimati i pratiti tučenje. Samo padni! Ajde. Ruda padni! Kamiš, ko će biti prvak? Pa ko pobije, ko će biti bolji? Može biti svašta, nije još gotovo. To je život. Gdje imamo bolje golmane. To nas spašava. Si vidio tučnjemu, ej? Gle, žensko ga ubija, evo. Govo, ej, žensko ga tuče. Sad kako je ženska išla ti. Pa malo. Ženska će od njega. Kada izumiramo ovo, ne. Ovo malo previše. Idem ti mater, to mi je najgore kad mi kamera gore pobjegne. Rudi do prije! Samo! Isus ti mater, evo, pa nemaš mi klat. Fraru je, znači, točno čošak mu je frar skinuo palice. Pravo žuti daj sad žele. Ruda, Pero! Već 147 minuta snimam.
komadu. Ne, bila je, mislim da je bila pauza još. Znači ono pauzu nisam ono po vrijeme snimali to. Ono kako općenito, ti isto snimao? Ha? Da. Daj neko, ej! Ne znam. Daj pusti na miru da snimam ovu tekmu, evo spas. Gledi on pešice. Tiše. Gledi ovaj pešice. Kaj se potukli. Gdje meni da budem na ovom, izumiranje i sve to. Kućavam tu na kameri i onda moram ići lijevo desno. Zato je dobro ovako stava, stativ. Da. Ovo je zgodno kude korisno. Ovo bok je sve šteka. Sam da mi se ne ugasi kamera sad. Još jedna crtica. Sad. Ajmo dalje! Ajmo igranje, neće voditi prema njih! Aplauz. 1, 2, 3 green machine.
A plavi su. Ovo na druga postava. A? A imaju oni zelene, ali Tamno zeleno. svjetlo. Svjetlo. Nijemo tamo. Samo tu budemo što mi treba baterija. Ne ide da gore nikako. Ajmo! Valjda bez zrčanja. Kaj ćeš bez država 2 crtice baterije? I jučer isto, bojte, za jučer niste zrli. Dobro. Pa kako to je snimao? A? Gdje bi to bilo? Za analizu? A se čuje? Ne znam da se čuje. A tu smo cijelo vrijeme pričali, on i ja, evo. Kaj viš kad bi onda nama, evo, ok. Smo trebalo biti. Kako je to moćna kamerica. Znaš kad na gore, kad ti zaštika ovo. Kako teče? Okej. Kengure, brate! Inside! Kengure, inside! Inside! Kengure! Yeah, but this one... Vamos, dečki! Ajmo! Sve ko kućer bilo igranje na podu. Da, isto da. Ko? Sve utakmice. Pogotovo zeleno jedinstvo, kad je bilo igranje na podu. I prva mladost maraton. Kuš, ali nema tu kušnje, suditi on tu da buš ti da igranje na podu, nema tu suđenja vani. Ovo kako sam primijetio nije baš još sudio to igranje na podu. Da. Quali fai le minuta? Boga, igraj do kraja! Do kraja, Boga! Hajde! Nešto sudi. Čum. Jedan dole. Ne ide, kaj ček se bojiš? Ne, idem dole. Evo bujte s mnom tih 5 Ne minuta. da mi se. Ništa. Pazi da ne rokniš. Samo! Padni! Čekaj, kak ja sad idem? Primi se za jedan stup, za drugi staji na lojtru. Je bu pala ujutro. Ne bude. Tam se čvrsto drži. Sad se primi tam za ogradu, kraj ograde gore. I samo, Aj proba, i samo se tako spuštaj dole. Ja, i sad se drži za ogradu. Jeni uplit tam!
Nego to je ženska neka narkomanka, a? Oštro. Gdje gle ovo? Čora dole. Pravo će tući čovjek kak ima 100 let. Mama Šajić! Jebote, kam ja snimam gole do izraka. Kako upravo ovo, zak vidiš ono tu starca stoljeća? Ovo je skapa, misliš upravo. Ne, onaj, kad zove policiju, onaj s bilom, majica. Evo dole, ajde please. Ajde siđi dolje, molim te. Ajde siđi. Ajde molim te, please. Tresiš na sve, tu ne mogu snimat. Smetaš nam previše. Kužiš? Ajde siđi pa dođi gore poslije malo. Može? Poslije utakmice dođi. 3 naše igrača vani. 3 naše igrača vani. Ste nasili. A? Nemam. Popušenje sve. Jesi rekao da ti ne dam pljugu. Mali si, premali si za mene. Ne mogu ti dati. Nemoj pušiti. A kamo ti više možeš dokazati ovako? Evo može, eto, super. Dogovorili smo se. Samo nemoj skakati. Onda može to. Ajde, moramo barem jedan gol zabiti. Moramo izunirati tam da vidim sve. Čuj da vidim da ono gađam točno izvođača ili da gađam ovaj di štopa i gol ono i razigravanje. Gledaj, ja kada te zoomiram, ja ti zoomiram od izvođača. Ne, gledaj, ja sam htio ovak naprimjer. Mislim reći, da se vidi gol i ovo razigravanje. Pušta, a ne? Pa malo zoomiraj još. To, ovo ti super. Ko da smo si prijatelji 10 godina. To ti je tako, da vidiš sve kuži. Da. Ne može nam niko ništa, Za kojeg si sad golmana? Za kojeg si sad golmana? Za kojeg sam golmana? Kada pa super brano. A Fran ima trening jedan u godinu dana, u cijeloj sezoni Fran ima. Znaš, prirodno talent. Gdje mu je bio kraj? Što sam rekao, koji je htio tući? Ovaj u bijelom majicu, onaj čelani.
Dobro. Ovog tu starca u zelenom kao Tomilice. Je htio tući. Da, on njega. Ovaj ga išao razdvajati. Aha, ovo je crno majice. Da. Kao rekao je da će on ići u zatvor rađe, nek da će on ići tući starca 100 godina. Glavo, je. Te najviše mrzim. Moramo pratiti dvije situacije. Užas. Si kako pravi udari? Ha? Nisam. Ja stavljaju čiku u sam držak tu facu blok te može. Starca. Da, ne, starac njega. Ti mater, ovo mi je najgori dan ovdje, kad moram pratiti dve situacije. Snimati i pratiti tučenja ovdje. Samo padni! Ajde. Ruda padni! Kamiš, ko će biti prvak? A ko pobije, ko će biti Božić? Može biti svašta, nije još gotovo. To je život. Gdje imamo bolje golmana. To nas spašava. Si vidio tučnjemu, Gle, žensko ga ubija, Govo, žensko ga tuče. Sa kako je ženska išla tu? Pa malo. Ženska će od njega. Kada izumiramo ovo, ne, ovo malo previše. Vidim ti mater, to mi je najgore kad mi kamera gore pobjegne. Rudi do prije! Samo! Isus ti mater, evo pa nemaš mi klat. Frajeru je, znači točno čošak mu je frajer skinuo palice.
žuti daj sad zeleni. Ruda, Pero! I 147 minuta snimam. Komando. Ne. Bila je da je bila pauza još. Znači ono pauzu nisam ono po vrijeme snimali to. Ono kako općenito, ti isto snimao? Ha? Da. Daj neko, ej! Ne znam. Daj pusti na miru da snimam ovu tekmu, evo spas. Gledi on pešice. Tiše. Vidi ovaj pešice. Kaj se potukli. Gled meni da budem na ovom, izamiranje je sve to. Kušavam tu na kameri i onda moram ići lijevo desno. Pičko, Zato je dobro ovako stava stativ. Da. Ovim zgodno uvijek korisno. Ovo bok da vidi sve šteka.
Samo da mi se ne ugasi kamera sad. Još jedna crtica. Sek se bojim ovih shootouta. Neću ni gledat, nek samo snima. Ja možda ću početi kako ću napraviti svaki shootout posebno, da se posebno napraviti fire. To bolje ide. Ono, zaustaviš pa opet pustiš to. Tak mogu li ja? Tak mogu li ja? Isus mater, kako mi se noge tresaju shootouta. Sek se bojim. Pa vidim da tresiš sve i evo te... Pa da, jo, sek se bojim ovoga, kako bi završila. Pa kako završi? Meni se ono, vatrogasci trebaju, ono, hitna dođe, a nema vatrogasca, kaj ih primite i hitim ti do. Ama trampolin samo. Vidjet ćemo sada kako će to sve. Znaš kako te frase 30 metara skočio u bazen na trbu, sve crveno bilo i evo te, to mi najgore dok skočiš da. Tako sam nas salto na leđa i cijela leđa, ima i crvenu majicu, onak tu bijelo, onak crno malo, ali crveno. Još se odlučim da je snimam svoju komadu ili da snimam pojedinačno. To je odgovara, ja ću pojedinačno snimati. No, pa to išto znači, ako ti pomognu u tvojoj odluci. Ma ja ću sve, ne viš tu. Onda ono italijanki u dupe direktno snimaš, ja? Onak odmah. Odmah seks. Odmah drkicu baciš. Nema romantike kod nas. Odmah, znači ono kako počne ono kao prva večerica, jebim to odmah u kreveti. Ovdje sam baš capa nastavila. Bravo Milase! Svi ko to mrga čovjek, ne? Znaš onda si se tukli zelom dok je bilo kup utakmica. Sigar ti tako? Ma nisam. Ja jesam. Ovo ti kao preskočio ograde, a veli ovo na veliče. Ko ne ideš tam tako pa im pomogli ovoga da ih odvoji. A sam ćeš nego, a pusti ih idu 1 na 1. Jo, bok te, već si 3 crta, bilo si 4, ja. Ja bi morala ovak biti, da ne tresam sve. Kako se zove ona čupa, ona koja ima veliku kosu, dugu kosu kod vas? Rusac je, re? Da. Kako je fraja meni u dvorani skrši, da te fraja me prek bande prebaci. Dobro, on je dosta ovako... On je vani jeben igrač. Flegma totalno. Znači ja mogu da uđem u dvorani, ovo i kraj dva u mene. I fair fight da su i kratki karton, nije to kratki karton, piš, ne smije ti ipak meni u putanju ulaziti. Ja prek bandi, evo ti majka, meni je pičma budi. Napeta stvar, napeta. Čekaj, onda ima, ko je prvak, onda ima kvalifikacijsko za AHL, ne? A? Ko pobjedi tu, onda ima nekakve utakmice kvalifikacijske za AHL. Za challenge skupinu. To kod nas ide ovdje, na zemlju od dvorani. To sve ide. Da, ako se i to, onda ideš u AHL, mislim. Starči kad se 35 let, evo. Nemoj me jebat, evo. Ja, fraj, samo on ti za hokej. Viš kakav prije, stari moj.
Znači on već 45 godina, oni imaju ono krivo, a vi gledaj njega, je. Treba se još pločica prek dresa vide. Ko želi, to može. Što mi sad najbolje, ovi dva, ovi novi, kad ste taj stariji i ona još jedan kad s njim došao. Oni uopće nisu bili na treningu, a pucaju šut auto. Gol! Kako prosto se nije. Ja nisam vidio. Kad smo bili u Švicarskoj na poručanju, kako treba za put s Argentinom, gol majke. Nešto, on si gledao evo to gol. Jesam nešto. Isus, to Belgijanac, to je mrtav čoška Argentinom u Rašio, tu golman, znači iznad ovoga pogodi. Golman ti stoji ovo, ovako ideš razlika prečke sa tim od njegovog ramena i od njegovog ramena. Argentina iz mrtvog kuta, jel? Da, vidio sam. Argentina je tu makar ramenom gure kod prečke. Isus, ja vjerovam, ja ne znam. Sve ono jednom rukom gol. Razobrane, visoki šlenc. Ono podigne. Ne. Visoki šlenc zobrane, tu isto mrtvi čošak, Fran ovako trči samo ovo. Ko zreknao, i gol. Ajmo, Mili! Golmani su najbolji, Fran znači ne obrani, onda se veselim, ne mogu puno golova se veselim. Normalno, kako ne. Sve pero kad je bilo u Hrvatskoj rekao kada je pravo protiv Rusije. Ovo, čum. Zamisli da to sad napravi, ja. Vidiš? Jebite, ja sam došao u subotu 15 do 3 doma. Ja sam u subotu došao 15 do 3 ujutro doma, onda sam mora ići dalje. Popodne snimat utakmice, došao sam u maturama jer smo završavali u 8. Pa dobro, ajde, bili su vremena se ne spavati. Bio sam kurac, 5 sati sam spavao. Ipak nije dosta. Ajmo, kanguru. Kanguru? Otkud je taj je? Iz Australije. A to je taj? Čupo. Bravo, Mili, ljubavi! Ovo odlučit ću sad. 2-2, ali Zambija je 3-2. I ako vi fulate, onda odlučujući. Ako vi zabite, onda njemo odlučujući. Stigli u EHL-u šuta, kaj to vrti goma na stadionu. Ajmo, Patrik!